atlar çağılat. Alamandı baygelerin Arma Federasyası'nın prezidenti, işlerin uyuşturucusu Hakjol Hakmatov jana Iskor Oblustuk Kambarata Assotsiatsiyasынын prezidenti Ulan Karıpbayev, ошондой эле айтылуу чоң саяпкер Бербулактык саяпкер аксакалыбыз Жамгыров Жакшылык агалар Аламанды байгесин тапшырууга даяр болуңуздар. 5 күлүккө байге бар. 16 баш күлүк. Geldi 9 aylampaga çağıra turgan gülüktür. Mına birinci aylampany jıyıntıktap tüzdükty göstöy çıkkan maалы aldıda ketip baratkan bol 5-nji nomerdegi Akjol Hakmatovдун Avelon деген gülügü. Atаңдын көрү шеф байге коюп атса өзүм алдак шейинчине курган боюнча баратат. Жигүл өзүбүздө калса экен деп баратат окшойт. Avelon Hakmatov Akjolдуку Тоң району Каратал айылы. Ekinci aylampany göstöy jönödүңөр. Аны улай кетип бараткан 17. Ekinci aylampaga kеттиңер. 4-nji, 12-nji, 17-nji ekinci olup ketип бараткан бул Aylita. Бул да Каратал айылыныкы. Тоң району боюнча шефтики мен экинчи орайын деп баратат окшойт. Ошону менен экинчи aylampany göstöy jönöдүңөр. Deme aralıklar ayağı uzun bolup kaldı. Buna negizki top jerde ekinci aylampany göstöy jönödүңөр. Ар beri çağılıp жүргөн, байга алып жүргөн gülüktür. At jalı boldasun. Akjolдун ага туугандары могу жерде ак боз үйгө уюштурулган тамак бар экен. Сакалдуулар, алыстан келип калган эл журт болсо барып тамакка кирсеңиздер. Бирок ушул аламан болуп атканда деле тамакка кирген кишини көрбөйт мындай.
Ekinci aylanpabızda jeyintik tap. Ayılın, Akçoldun gülügü, tağını aldıda. Akçoldu qarab qo'yib kettiradi, Akçoldu qarab qo'yib kettiradi. Şef qayerda turadi, qo'yib kettiradi. 3. aylanpani göstericiledi. 3. aylanpani göstericiledi bir. Bayakılle Arslan Bayken 17 arkasından barada 4. 3. aylanpani göstericiledi bir. 4. 12. Jana jol тобыменен жөнөдү жалпы. 3. aylanpaga ketти. 17. Аэлита Каратала Акунов Арстанбектики. 4. Билерик Рускелдиев Кымаке Нарын облусу. Мына күлүктөр 3. aylanпага жөнөдү. At koştaşılar, tetekte biri at çeteli bıratat, koşanın içine çekme, çıkarıp koşanır. Kalıstlar, stüdyolar, bu ayakta buna bu. Gümbes yakta biri arı bıratat, koşanı. Ortağa gidip koşanlar bu. Gülükler, buna 3 topku. 3. aylanpada 3 topku bölünüp kaldı, aldı da. Ketip baratkan бұл айылым, негізгі топ 2. жана басымды топ 3. топта кетіп баратат. 3. aylanpa. 9 grup 9 aylanpa чабылат. Ошон үчүн бекер айтылган эмес таба, ат чуркабай, тап чуркабай, бак деп багы чуркаган байга алып жүрөт. Касиеттүү кыргыз жеринде ат чабыш жок. Кантип жорго салдырбай, ат чаппай кыргыз ели кантип жашасын. Мына 3 ирет көчмөндөр оюн өттү. Бүгүнкү күндө ар бир ат сүйүүчүлөр жамааты өз аймактарында өз демөрчүлүгү менен, өз колдоочулары менен сонун чабыш оюндарын өткөрүп атат. Кудай буйрса, эгемендүүлүктүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы дагы чоң майрамдар менен, салтанат менен коштолот. Ошолдо жалгыз гана Аргымак Федерациясы Ош облусундагы Төлөйкөн ат майданында бир гана ат чабыш оюндарын өткөрөлү деп жатабыз. Себеби башка оюндар менен түртүшүп тартышып убакытты албай, бир жагы Кыргызстандын түштүгүндө ат чабыш оюндарын өнүктүрүү, экинчи жагы эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы бир жакшынакай маанай тартууласын. Анан эми 3-чүдөн Аргымак Федерациясынын Ош облусу боюнча президенти, ошо Төлөйкөн ат майданынын директору Талгат Арзыбаев 4 автомашина коюп олтурат. 4 автомашина Кудай буйрса жакындаганда да кенен маалымат берилет. Ошон үчүн 31 август эгемендүүлүк күнүнө Ош облусуна Төлөйкөн ат майданына барганга hareket kıla vereli. Dördüncü aylanmanı gösteri jakındaganda mına atlar negisi kayra toktoldu. Aldıda Avelon, arkasından Aelita. 4. Bilerik. 4. aylanmana gettiler. 4. aylanmanı gösteri jönödüңөр. Jana 2 topka 3 topka bölünüp atkan bülüktөр kayradan 1 topka birigip kaldı mına 4. aylanmana gösteri getkende. Aldıda ушуну кошкондо толук 5 aylanpa чуркайт.
Bana geldi. Buna 4. aylanma. Karatalağının gülüktörü. Akjol Doktorbek Üsmen'in Arslan Bayken'in gülüktörü. Aldı da Baratşat. Mesneyi usta bizim ayında olatmayı dep Baratşat'tı. Hiç başlap bereli yok. Eki ataşında başladı. Tege Arslan Bayken'i kayıt odat. Menin koca oyunum degen aymaktın sevdiyse tege Akjol'du kayıt odattı. Bizdeki Respublikanıkı değil mi? Bana geldi. Kurman Aytın urmatına arналган federatsiyanın, Argımak Federatsiyasının prezidentinin kubogu, mına 6 türü oyunlar bolsa, mına eme jiyintikтай turgan Halamın bayga at çavuş, çoğ at çavuş, mına çаңы koyu görünüp, attın teri tөгülüp, aldınqılары bölünüp, azır, büyür kızıttan, Jaştakay, ulu önördün 4. aylampa jiyintiktalып 5. aylampаны göstöy jönöşöt. 9 aylampa, bul 21.000 metre aralık tüzöt. Jalpı 16 baş gülük katışuуда. 5. aylampanı göstöy jönödüңөр. 5. aylampanı göstöy oğlan aldı da 4. bilerige 2. olup 5. aylampanı göstöy jönödü. Ayelita 3. oldu. 15, 14. Kalgan atlar buna жоғалтуу менен 5. aylampanı göstöy jönödü. 5. aylampanı göstöy jönödü. Buna bir yerde nomeri 8. gelecek. Talas Bakayatan'ın gülügü. Oreki 15. nomerdeki Baydarka, Baytarek'tin kolunu Jayçыбеков Nurlan. Qaysı aymaktan geldi? Gelip aytıp koysoңор. Jeri жазылбай kalıp tur. Qaysı aymaktan geldi Baydarka 15. nomerdeki? Негизи Кыргызстандын аймагында ат чабыштар көп өткөрүлөт. Мына бул жерде калыстардын да айтуусу, көргөн көзгө аттардын жүрүшү, ылдамдыгы Каныбек Салиевич жакшы бүгүн. Аба ырайы дагы мына биз тилегендей болуп, күн да салкын. Чабылып аткан атка, көрүп аткан элге дагы бир жараткан бир Жакшынакай Курман Айттын урматына арналган ат чабышта мээрим төгүп атат. Мына ушундай оюндар аргын болсун. Ар бир алыс жакындан келген саяпкерлер, ат ээлери Sayma жақсылықтар арғын болсын деп тілек қылады. Ар бір аймақта ат чабыш өнсін дейді. Айтыңыздар барек болсын. Мына 9 айлампага чабыла турган күлүктөр 21 метр аралыктан теңинен өттү. Азыр 6 айлампаны көздөй жөнөйт. Мына аттын ылдамдыгынан чаңдын көтөрүлгөндөн эле аттын ылдамдыгы кандай экенин байкасаңыздар да болот окшойт, 6 айлампаны көздөй жөнөшөт азыр.
9 aylanma. Altıncı aylanmanı göstereceğiz. Ayolun oldu da. İleri kandan iyi git bıratat. Ağulay. 9. nomer. 12. 9. Karlıgaç. Topta olur ayona. 6. aylanmanı göster gitti. 6. aylanmanı göstereceğiz. 6. aylanmanı göstereceğiz. Ana bu yerde boynuna kızıl baylangan. 2. nomerdeki Algebra Aybekov sağındıktığı Ağolum tam rayonu 6. aylanmağa jönedi. Andan keyin dağırın 6. aylanmanı gösteri jönegen Gülük bul nomer 8. Gelecek Özkünbay Karaçalokov'tuqı Talas Bakayata. 16 baş Alamanға Gülükçe olup atat Alaman baygege. 5 önü bayge var. Birinci gelgen Gülük'ü avtomaşına. İkinci gelgen Gülük'ü 15.000 so'm. Bunun 10.000 so'mu bizin oston, 5.000 so'mu demirçiler tarafından. Üçüncü gelgen Gülük'ü 9.000 so'm. Dördüncü gelgen Gülük'ü 7.000 so'm. Jana 5. gelgen Gülük'ü 4.600 so'm akçalay bayge verilir. 5 Gülük'ü bayge var. Baygelerde Arma Federasyası Prezidenti Akjol Akmatov, Kambarata Isıkgöl Oblustuk Assotsiatsiyasının yetekçisi Ulan Karıpbayev, 21 iyul Kurman Aytın hurmatına arналған Arma Federasyasының Prezidentinin kubogунун Alaman bayga at çavuş, çoң at çavuş mına Gülüklerimiz 7. aylanmanı gösteri jönödü 7. Aldıda Havyon 7. aylanmağa gitti. Andayın 9. Karlıgaç 7. aylanmanı gösteri jönöştü. 7. aylanmağa jönödüңөр. Жетінші aylanmanı gösteri жетіп баратат. Мына bu 14. номердегі Gülük 7'ge emi jönödü. Roxy Ысыгата Красная Решка. Жетінші aylanmanı gösteri jönödü. Тияқта аттар шығып қалды. Мояқта бір ат қайра бері қайрылып келатат. Қалыстар момырын қарап қойсаңыздар, маалымат беріп қойсаңдар біз де елге айталы. Бүгін эми судьялар рахмат бір қол чайып қойды. Жақсы деп атасыңар. Тияғына чапқылап, бияғына чапқылап. Арма Федерациясы формасын киіп алып, айтса эле тияқтыға сөйтіп қойғатқандарга разы болып атабыз. Силерге бір қол чайып қоялы. Vakıt bayke başlagan Nurbek, jana bir toq sakallar, ulu kişiler, rahmat emgegilерге.
15 nomerdegi gülük bol Krasny Ireshkanık eken. Krasny Ireshkadan gelgen gülük eken. Baydarka Jaychibek Nurlan sayapkeri. Ayvara geldi. Atlardın jürüşü düvürtü sonun. Hazır buna 8. aylampanı göstereceğiz. 8. aylampanı göstereceğiz. 5. 4. 9. 8. aylampanı gitti. 7, 6, 8. aylampanı gitti. 8'de. 9. Karlıgaç, Tomatov Çırgaldıkı, Dürbüle Muğdun sen Edil Sayapkeri, Toktanlı rayonu. 4. Bilerik, Cumaker Rıskeldi İftiki, Arlı oğlusu. 16 baş at çavulgan. Ona hazır kança oldu. Beş atqa bayga var. Ötkönde bir ayabay kızık bolmadı. Koçko ekenin atı turist sezonunun açılışında ey salып atқан жерінен айra артыр 5-ci bay елінде. Айтмақчы, ошол турист сезонунун акчасы которулуп элек, которулганда эле балаңарга сүйүүчүлөй буюрса. Hep böyle. Toğaş gülük çavuldu ele. Buna 5 gülük ovayga var. 9 aylampa. Тоң районунун Каратала айылында Арма Федерациясынын президентинин кубогуна арналган оюндардын мына жыйынтыктоочу чоң оюну ат чабыш. Аламандын байгесинен кийин ардактуу меймандар, Ак жолдун тери теңчүштары Алмаз, Кубаныч жана бир топ ырчы өнөрпоздору мына ушу досунун бүгүнкү өткөрүп аткан иш-чарасын колдоп концерттик программада гана келишкен. Азыр ат чабыштан кийин концерт көрөлү. Ырчы кыздар, жигиттер Айтылу Жаныбек Алыкуловдун оğlu, Айтылу Чубак Сатаевдин оğlu. Мына бүгүн сиздердин маанайыңыздарды көтөрүп, Ак жол досунун бүгүнкү иш-чарасын колдоп концерт бергени турушат. Ayvara geldi. Эми жыйынтыктоочу 9-чу Akırkı, Oğuzuncu, Jiyintikli yaşayla bağ gettiler. Akırkayla bağ gettiler. 6 günlük gitti. Akırkayla bağ 6 günlük gitti. Arttan da gelatkanı vardı. Gele bana gel. Altı günlük Jiyintikli yaşayla bağ gitti. 5 atqa bayge var. Baygelerde Arma Federasyasının prezidenti Akjol Akmatov.
Ысыккөл облустук Камбар ата жылкы сүйүүчүлөр ассоциациясынын президенти Улан Карпаев, айтылуу аксакалыбыз, саяпкерибиз Бербулак айылынан келген Жамгыров жакшылык агаларыбыз байге тапшырууга даяр болуңуздар. Биринчи келген күлүккө автомашинасы, кубогу, диплому жана атка жабуусу менен эми алысыраак болгула, аксакалдар. Моорек жерде биздин коопсуздукту карап аткан милиция кызматкерлерине бир кол чайып коелу. Рахмат. Бүгүн тартипти көзөгөндөк чоң жардам берип атасыздар. Бар болгула. Капитаныңар майор, майоруңар подполковник, подполковниктер, полковник, полковниктер, генерал болгула. Kaldırısı bayge tafsırçular, Ulan, Akjol, Aksakalыбыз, Жақшылық, Hava, gelingizler hemen. Hazır hemen buna, 5 günlük olayga var. Geletat. Kaç kula, hey! Bana geldi. 5 günlük olayı var. Birinci. Kaç kula. Oğuz. Arlaç. Toplayıyor. Tamam uçurgan. İkinci Cedi. Allah Şabdanov'tan yardıkı Çaldılar Cahil Panfil rayonu. Üçüncü Maradan ödet Maradan evet. Dördüncü Altıncı Beşinci